Efangele ka fa e kwadilweng ka teng ke Mareko. Mareko kgaolo ya 15. E rile ka mosophakela baperesiti ba bagolo ba na le bagolo ba morafe le baitse dikwalo le botlhe ba lekgotla ba kofa ba dumelana. Mme ya re ba sena go golega Jesu, ba ya go mo neela Pilato. Pilato a mmotsa a re, "A ke wena kgosi ya Bajuda?" A mo araba a re, "O bolela jalo." Baperesiti ba bagolo ba mmaya melato ka dilo tse dintsi. Pilato a mmotsa gape a re, "A ga o arabe sepe? Kana ba go baya melato e kanakang?" Mme Jesu a seka tlhola araba sepe. Pilato a batla a gakgamala. Jaanong e ne ya tle e re ka moletlo a ba gololele mogolegwa yo ba mo kopang. Ga bo go le mongwe yo o bidiwang Barabase. A golegilwe le ba ba dirileng khuduo. Ba irileng mo khuduong ba bolaya motho. Jaanong lesomo la tlhatlogela teng la simolola go mo kopa gore a dire ka fa tle a ba direle ka teng. Pilato a ba fetola a re, "A lo rata ka legololela kgosi ya Bajuda?" A re jalo gonne o ne a itse gore baperesiti ba bagolo ba mo neetse tshekisong ka lefufa. Mme baperesiti ba bagolo ba tlhotlheletsa batho gore bogolo a ba gololele Barabase. Pilato a ba fetola a re, "Mme jaanong ke tla dirang ka ene yo lo mmitsang kgosi ya Bajuda?" Ba goa gape ba re, "Mmapolele sefapanong." Mme Pilato a ba raya a re, "Na re o dirile bosula bofe?" Ba goa thata ba re, "Mmapolele sefapanong." Ya re ka Pilato a rata go kgatlha bontsi, a ba gololela Barabase. Mme ya ra sena go seola Jesu, a mo neela gore a bapolwe. Ke fa batlhabane ba mo isa kwa teng ga lelapa, e bong kwa kagong ya molaodi. Ba be ba phutha mophato otlhe. Ba mo apesa kobo e khibidu, ba loga serwalo sa mmitlwa, ba se mo rwesa. Ba simolola go mo dumedisa ba re, "Dumela kgosi ya Bajuda." Le gona ba mmetsa mo tlhogong ka lotlhaka, ba mo kgwela mathe, ba wa ka mangole, ba mo obamela. Ya re ba sena go mo sotla, ba mo apola kobo e khibidu, ba boa ba mo apesa diaparo tsa gagwe. Jaanong ba mo gogela kwa ntle, gore ba mmapole. Foo ba pateletsa mongwe yo o fetang a tswa kwa nageng, e bong Simone wa Kirene, rraagwe Aleksantere le Rufo, gore a mo sikarele sefapano. Ba mo isa kwa felong fa go tweng Golegotha, mo phetolong ke gore felo ga logata. Ba mo naya weine e tlhakantswe le mmera mme a seka enwa. Jaanong ba mmapola. Ba be ba kgaogana diaparo tsa gagwe ka go di tlhamela tengwa gore mongwe le mongwe a tseye sa gagwe. E ne e le nako ya 9 fa ba mmapola. Sekwalo sa molato sa gagwe sa bo se kwadilwe fa godimo se re, Kgosi ya Bajuda. Ba bapola dinokwane di le 2 nae, sengwe ka fa letsogong la gagwe le le jang, se sengwe ka fa go la molema. Lokwalo lwa ba lwa dirafala lo lo reng, "O baletswe le baikepi." Ba ba fetang ba mokgala, ba thukuta ditlhogo ba re, "Aowi, wena yo o senyang tempele, o be o e yage ka malatsi a le 3.
Ipholose, o fologe mo sefapanong. Baperesiti ba bagolo le bone le baitse dikwalo ba sotla fela jalo. Ba rana ba re, o ne a thusa ba bangwe, mme o palelwa ke go ithusa. A Kreste kgosi ya Iseraele a fologe jaanong mo sefapanong gore re bone re tle re dumele. Le ba ba bapotsweng nae ba mo kgoba. Ya re ka nako ya motshegare ga nna lefifi mo lefatsheng lotlhe go ya nakong ya boraro thapama. Ya re ka nako ya boraro thapama, Jesu a kua ka lentswe le legolo a re, Eloi, Eloi, lama sabakathani. Fa go fetolwa ke gore, Modimo wa me, o ntlogeletseng. Ba bangwe ba bone ba ba emeng teng, ya re ba utlwa, ba bua ba re, utlwang, o bitsa Elia. Mongwe a taboga a inangami mo motatseng, a itlhomela mo lotlhakeng, a mo nosa re, lesang re boneng gore a Elia o tla tla go mo pagolola. Mme Jesu a goa ka lentswe le legolo, a ntsha mowa. Ke fa lesire la tempele le gagoga, go simolola kwa godimo go ya kwa tlase. Mme molaodi wa lekgolo yo emeng fa teng a lebaganye nae, ya re a bona gore o ntshitse mowa ka mokgwa oo, a bua re, ammaruri motho yo e ne e le morwa Modimo. Le gona ga a bogole basadi teng, ba lebile ba le kwa kgakala. Mo go bone go le Maria Magdalena le Maria mmaagwe Jakobo, yo mmotlana le Jose le Salome. Ba irileng a le kwa Galalia, ba mo sala morago, ba mo direla. Le basadi ba bangwe ba bantsi, ba ba ileng kwa Jerusalema le ene. Irile jaanong go setse go le maitsiboa, ka e le la iketletso, e bo letsatsi le le latelwang ke la Sabata, ga tla Josefa wa Arimathea, e le mongwe yo tlotlegang wa lekgotla, yo le ene o ne a lebeletse puso ya Modimo. A tsena ka bopelokgale kwa go Pilato, a kopa serepa sa ga Jesu. Pilato a gakgamala fa a setse a sule. A bitsa molaodi wa lekgolo, a mmotsa gore a setse le sebaka a ntse a sule. Ya ra sena go utlwa mo molaoding wa lekgolo, a neela Josefa serepa. Yo a reka lesela, a mo pagolola, a mo phuthela ka lone, a ba mmaya mo lebitleng le le neng le gabilwe mo lefikeng, a ba pitikela lentswe mo mojakong wa lone. Maria Magdalena le Maria mma Jose ba bona fa a fitlhilweng teng.